ئەی وڵات ئەس جانفیدایێ دەشت و زۆزانێ تەما، جانفیدایێ ئاو و دەحل و باغ و بستانێ تەما. سند و پەیمان بی لەسەر من دێتە پارێزکم وڵات، خوینە نارنجی بڕێژم مەردێ پێوانێ تەما. دەست لەسەر دارێ تفنگم چۆک ژعردێ نابرم، پاسەپان و لەشکەرێ ئارمانج و نیشانێ تەما. جان بسۆژم دێ بپێت و ئاگرێ جەنگا وڵات، ئاگرێ زەردەشتەبی ئەس بخوا پەروانێ تەما. بۆستەکێ ئەس جتە نادم بوو وڵاتێ هند و چین، تو بهشتا مڵەتە ئەس سوور و گەردانێ تەما. دێ ببڕم ئەس بشور و خەنجەران دەستێ چەپەڵ، هیمێ بنتار و ئەساسێ برج و ئەیوانێ تەما. دێ بەهێز و هنەراخوا ئەستە پارێزکم وڵات، ئالە ڕەنگین ژۆر ڤەهلدم ئەز لەسەربانێ تەما. دەم باش گوهدارên Rodawê em bi podcasteke nû li pêşberî we ne. Di vê podcastê de em ê di her xelekê de behsa helbestvanekê bikin. Behsa hestên wî yê nazik, behsa evîna waya ji bo welat, behsa evînên me yên ku di helbestê wa de veşartî bikin. Em ê di vê xelekê de jî behsa Seydayê Tîrêj bikin. Mamosta û helbestvanê dilnazik û resen Seydayê Tîrêj di sala 1923 de li gundê Necmê ser bi parêzgeha Hesekê ya Rojavayê Kurdistanê hatiye dinê. Gava ew 6 salî bûye, bavê wî mala xwe kûç dike û li gundê Simêtîkê bi cih dibin. Seydayê Tîrêj li wê derê li cem Mela İbrahîmê Golî, Goranê û çend pirtûkên diniyê dînî dixwîne. Wek gelek helbestvanên Kurdî, wî jî bi dibistana dînî dest bi xwendin û nivîsandinê kiriye. Mirov dikare bibêje ew jî di navçanda medreseyê de fêrî hestê netewî bûye. Seydayê Tîrêj di sala 1937 de diçe bajarê Amûdê û li wê derê dest bi dibistanê dike. 5 salan li wê derê dibistanê dixwîne. Lê ji ber şert û mercên aboriyê malbata wî xirab bûye, ji neçarî de ji dibistanê berdide. Lê ew bajar ji bo wî dibe şanseke mezin, peywendiyeke wî ya bihêz li gel helbestvanên mezin yên wek Cegerxwîn, Qedrîcan, Hesen Hişyar û Nureddîn Zaza çêdibe. Evîna helbestnivîsandinê di dilê wî de her ku diçe geş dibe. Her buha ji derveyî helbestê bi ware dikeve nava xebata nîştiman perweriyê jî. Seydayê Tîrêj di nava civata xwebûn û xwîbûnê de jî cih digire. Di sala 1952 de ji aliyê hikûmeta Behsiya Sûriyê ve têgirtin û di dema girtinê de dest datînin ser dîwaneke wî ya helbestan ku belav nebûyî. Mamostayê mezin û bi navodeng Cigerxwîn di dîwana xwe ya Kî me ez de li ser Seydayê Tîrêj bi navê wî yê rastî Naîfê Hesû helbestek nivîsaye û hêviyên hêja ji wî kiriye. Seydayê Cigerxwîn di wê helbesta xwe de wiha dibêje. Ev xwendin û bizanebûn nêzik dikin serxwebûn. Xûr tên wekte pirzana gelek bêjin nezana. Bira destê hev bigirin, di vê rê de em bimirin. Di sala 1973 de berê xwe dide bajarê Hesekê û li wir bi cih dibe heta ku diçe ser dilovaniya Xwedê. Di 23 Adara 2002 de helbestvanê navdar Seydayê Tîrêj yê ku ev helbestên ciwan ji me re hiştî kûça dawî dike. Seydayê Tîrêj 4 dîwanên çapkirî û 3 dîwanên neçapkirî jî li pey xwe hiştine. Seydayê Tîrêj li ser helbestê jî nêrînên xwe hene û dibêje behsa giringiya helbestê jî ji me re bi van ristan dike û dibêje ma rûmeta şeirê çi ye? Net xizmeta millet dabî. Rûnahiya şeirê çi ye? Pesnê welat ku têk nebî. Çi bikim ji wê şeira rijî, dane gire sewda û me jî. Derdê dil û can ku nejî, çaxê ku cewher têd nebî. Ew bi van ristan behsa giringiya helbestê ji me re dike. Berhemên wî yên ku hatine çapkirin jî bi vî awayî ne. Dîwana Xelat di sala 1985 de li Beyrûta Libnanê hatiye çapkirin.
دیوانا زوزان di sala 1990 de li Beyrûta Libnanê hatiye çapkirin. Dîwana Cûdî di sala 1998 de ew jî li Beyrûta Libnanê hatiye çapkirin. Serpêhatiyên Kurdan çapa yekem di sala 1992 de li weşanên zanîn û çapa duwem jî di sala 2014 de li gel wergera Farsî li Îranê hatiye çapkirin. Her wiha gelek berhemê wî yên ku nehatine çapkirin jî hene, ew jî evanan e. Yek Mewlûda Kurmancî, dîwanek ji helbestan û serpêhatiyên Kurdan beşa duwem. Seydayê Tîrêj piştî mirina xwe jî gelek caran hatiye xelatkirin, hinek ji xelatên ku ji bo wî hatine pêşkêşkirin jî ev in. Xelata Roja Helbesta Kurdî li Sûriyê 1995, xelata sedsaliya Rojnamevaniya Kurdî 1998 li Hewlêrê hatiye xelatkirin, xelata Koma Helebce ya Folklora Kurdî li Cizîrê sala 2001 de ew jî li Hesekê pê hatiye dayîn. Gelek helbestên Seydayê Tîrêj bûne stran jî yek ji wan ya herî bi navûdengê jî ku cara yekem ji aliyê hunermendê hêja û bi navûdeng ve Seîd Gabarî ve hatiye gotin û piştî wê şivanperwer jî ew gotiye Bilbilê Dilşadî. Bila mamosta Besam dest pê bike Bilbilê Dilşadî yek ji helbestên wî herî bi navûdengê mamosta. Belê Zozan Xan destê te xweş bê. Te baş berfirehî dîsa ew agahiyên hêja li ser Seydayê Tîrêj anîn ziman anîn bîrama. Bi rastî berî em helbestê bi hev re bixwînin. Seydayê Tîrêj helbestvanekî gelekî taybet bû. Wek te jî qalawî kir gelek dilnazik bû. Wek navaroka helbestên wî jî mirov têbînî dike heta ji navê helbestanê gelkî xelat û zozan û cûdî hest dike hemû navê çiyayên Kurdistanê ne. Ne wisa ye? Navê gelekî em bêjin girêdayî axa welatê xwe bû. Yek tiştê barkêşî zozan berî wefat bike Seydayê Tîrêj li ser daxwaza Kurdên me li Almanyayê ve çû Almanya. Ji bo bibînî ji xwe re. Divê ku gelek kes jî nezanibin ku çûya Almanya jî ne welê. Belê bawer bike belkî heya kesî jê nebe. Dema çû Almanya gelekî em bêjin matmayî ma ew şaristaniya bedew spehî ya Almanyayê Ewropayê dît. Li nav xelkê xwe wir jî geriya helbest ji ware xwendin çû gelek şahî û ahengên wan jî lê tiştê ku bela min kişand mirov hest dike dema ev tişt dîtibin belkî xwestibê li wir bimîne em bêjin yan jî besnê wir bide. Bereva jî vê yekê kir. Seydayê Tîrêj piştî ew tişt dîtin bêtir daxwaz kir ji rewşenbîrên Kurd yên li Ewropayê ku vegerin welatê xwe. Hem helbest jî nivîsan di vî warî de ku vegerin welatê xwe ava bikin, welatê xwe şên bikin. Çima wisa got Zozan ji ber rastin ha Ewropa pir xweş. Rojava ya Ewropa ya Amerîkayê we wek dîmen jî wek heta em bêjin coğrafî û erdnîgarî rastî mirov guneh dike cana lê binêre em dibînin hevalê me li werin yan jî li ser medyayê televîzyona mirov guneh dike yanî ew qasî bedew e spehî. Lê neya me. Lê tiştek nabe cihê ku tu lê hatî dinê. Aynî wisa ez dixwazim Ew bêhna wê, ew axa wê, ew kevirê ku lingê te lêk hetî, ew cihê ku tu lê heltipilê. Hestê wa ti car tiştek cihê wê nagirê. Bêhna wê. Bêhna wê. Hewa av û hewaya wî wekte got. Ez carna dibêjim heta dar. Darên Kurdistanê dibe ku wekî Ewropa welê bi rêk û pêk bilind nebibin. Bele. û şaxê xwe xweher bibin, hinek ji wana bi aliyekê de ketibin, çilmisî bin. Lê demê ku tu li wa dinêrî tu pê hest dikî ew zêdetir zindîtir e. Ew çîrokeyên wa hene her darekê. Bele. Hestekî wayê cuda heye her dar. Belkî ew hest e ku wî zêdetir vir vedikşîne. Bêguman Seydayê Tîrêj jî divê çarçoveyê de behs dike. Yani ew jî wek te jî got yanî xweş e baş e paqij e delal e bedew e spehî em bêjin Ewropa. Lê neya min e neya te ye. Hane? Îdîn cudahî divir de weket tu bêjî wela çiqas xweş e nizanim çawa bes neya te neya me heye. Ev heye. Ji ber wê Seydayê Tîrêj gelekî girêdayî ax û welatê xwe bû. Navaroka helbestên wî jî zozan em karin Kurtî. Gelekî behsa xwezaya Kurdistanê ji xwe dikî. Gelek besnê xwezaya Kurdistanê dikî. Xisletên taybet yan ji taybetmendiyên helbesta wî ye. Gelekî behsa çiya, çem û deşt û zozanên Kurdistanê dike bi rastî.
هروها وقت ديوانين ويجي مروف أجر دابش بك هر بركي أفينيج تيدي براستي ني سيداي تيريش هالبستوانا كي دل نازك جيبويا أفين دار جيبويا وك برانيا هالبستوانا لي وقتا جبري برنامج تقول براستي سيداي تيريش قالك هالبستوانا دي جو ساتكن تكلية عم بيجن جريدان نافبرا ولات وياريدا تشيدكن يعني هيا فتش بپسنی کچکی دبیجن لی به وی بدویا وی کچکی به کردستانی وگردن به ولات وگردن سیدای تیرجی لگلک هلبستی خدا و ساکریه بله بسا چاو برو بجنو بالو خملا جنکی کردکی لی تینه وی خملو خیزا جنا کرد وی بدویا وی پیچاویا کردایتی تینه به کردستانی وگرده و وی پسنی بوی آوای بدوتر نشان دده و بحث دکی بوی ناوه جو خمروف دبینه هستوی نتوی چقاز بهیزه لبرانبری کردستانی لبرانبری زانستی لبرانبری جیانی جبو کرده دتنی وک هلبستوانک بوی و جارنا مروف کول سیدای تیرج دنیره یعنی وک پیشنگی که گلک مزن کو خوستیه هر تم کرده شیار بکی هر تم جو کرده رب بیجه بحثا ولاتی وا بکی بحثا خباتین وا بحثا دیروکا وا بحثا تشتی کو بسری وا هاتنه یعنی ده هل هلبسته کی وی ده وک دستانه کی وک درسه کی کو دمی مروف دخوینه عيني وصايا ازوي قوت نتقز بكم جبر سيدايتي ريش حتى دواري تفقرا سياسي ديش تخبتي هل بطو مجارك دنا مروف بحثا بيواندية بكيدنا برا هل بستو سياسته ده از بخواه يك جي از خوازم هل بستوان دوري سياسته به از يك جي از ناخوازم هل بستوان زيكي سياسته به دوی هرتم يعني او دوراهيك بميني لبالي دهن قناغ عند جارنا هل بستوان ناچار جيد بن از باورم سيدايتي ريجي جبر وين ناچاريه تشتكري نجبر تشتكي دي لو ما وقت قوت امي هناكي هلبستاوي بالبلاد الشاديجي امي بخوينن کو یک جهلی هلبستی هلبستي الشاه ام بين شاه هلبستاوي بله اوج صلاح 1975 دا نفيسيا تيدا وهادي بيجا اي بلبلي دل شادي هلا وربكا في غان دردي مقران اي برا برينا مكورا گوری تبتن جرگو دلو میلا کوهم جان دنگیتی خوشتر جنیو نایو بلورا سیها و تدنگ یک جسرا بای صبایا هاوی دیش دنگ خوشینا دحل رزایا هاوی سسیا جبهنا شماموك بلایا لورا كل الدنيا تبناو تمشورا کاروانی مبا بریکتی لی شور شوتاری سرمایه ترز کلین دبرفی هر دباری باهوز چلا پکتی نمه جهر چارکناری واری مولات ای هوال ریچا مدوره چار هاویر مدلشن تیک دانه دجمن مجهف راد قتینن بر حیف و مخابن قد چارو امیدا من مایه بلبلی من میدان جبو هرچو چقل گرزور زوره میدان جبو هرچو چقل رووی و کفتار گوری تبن بلبل جسرداری تو ورخار دا پیگ و مجول بن بخوا چند روژن دجوار ایرو لما فرمان لسر گردنی شوره دستي توقي إيروكو أم هردو بدن هف چند صالو زمان دخراب جين أم دقل هف دنيا بخوا دورانا بزان قه روجا قه شف قه طاري ودومانا وقه روشن ونورا ديناخو بدنك باي بارين أي برادر ستيرا صبي إيروج الشرقي لمدادر روشن كري كردستان بجارك وسراسر نيشانا صبيا فرجا خيري ندورا پشتی وی ستیره بخوا بربانگا سبیه وی روش هلی روحنیتی که به شونا شویه کاروانی موی بکه جوارو مقصدیه چرخا فلکی هردم بفتلو گلو دوره چرخا فلکی هردم بفتلو گلو دوره هیوی و هوارا مدیزدانی دلووان امیدا مهردم بخوا سرداری لبارزان وقتی ریج دبیجه جین دوی کوتک و زوره بلي زوزان أو هالبست براستي وقت زاني بالبلاد الشادي قالك كسان كريسترانجي ورحمة يسعيد قاباري شوان بروروا قاسي الزانم دنجي تجي خوشة تجي خوشي استران بيجي كاري هما بارچيك بچوك ازي پارچيك بچوك جه آوازاوي ببيجم بلي كرمك ای بلبل دل شادی هلا ور بک فی غام دردی مگرانه ای برابری نام کوره
گوری تبتن جرگ و دل و میلاکی هم جان دنگی تی خوشتر جنیو نایو بلوره سی هاوات دنگ یک جسیا بای سبایه هاوای دیج دنگی خوشینا دحلو رزایه هاوای سسیاج بهنا شمامو اکو گلایه لورا کل دنیتو بناوو تو مشوره کاروانی مفابری کتیل شفر شوتاری سرمایه ترز گلین برفی هر دباری باهوزو چله پکتی نمش هر چار کناری واری مولاتی هوال ریچام دوره قالك هالبستين ويا دنجي هنا تشتي بالكيش زوزان سيداية تيريش يعني هالبستوانا كم كنت كارن بيدو دلي ام ببيجن هالبستوانا كي كردستاني بو يعني تاني شوام زان يعني هالبستوان كسانيا كمن كو وان سينورين دست شاكريين كو كردستان جهر بارشا كرنا دنابا خودا بكيماني وانا دشكين رادك جهولي رادك ناهيلا واللوان مكرجي ناهيلا من هات بالا خو بدي حتى انها بيجن سر كردستانا كو بويا يعني سر خاطر كيف بوينها تركيا ويا سوريا ام بيجن سر خطو بن خط هينجي وكا خوكا يعني رد كرنك ام سينور قبولنا كان باواك جواب او جي وصابت بالا خو دي دمام رو هالبستين سيدايت يريش دخينا الكردستاني حموي قرية بتايبتي جم بيجن جبر هنجي دويدا ميدا بتايبتي شورشا كردي بيتر الدسبيك الباشور لفر الداربو يا برزاني نمر وشورش قريندن قالكي سيدايتي ريش بر بيفهات بو قريدان هم برحي خوا بجاني خوا وك ام بيجن ريارز قاريا كردستاني جديد براستي وبحثا قالكي بحثا باشوري كردستاني جي كريا حتى بهالبستا بالبلاد الشادي او جي لسر باشوري كردستاني تحفتيو بينجادا شي نفيسان دي لسر دما شورش تيكشو يعني شكست دويدا ميدا هلبستي نوي وك ديجي لسر ولات هنا مثلا لسر بهلبستي كيوي هي مروف دكاري بيجي بحثا ديروكا كردا كريه بحثا قهرمانين كردا يكو ديروكي دا ناوي خوهشتنا يك جوان هلبستا جي اوا استخازم بشكيوي ببيجم ولاتي من تشرين بقوري وبقربانم تمي بيسر بلندم اسبرومتو خديشانم نتر فرس تاجيمة جمديا وميتانيمة سلاح ديني كرديمة لتغطي مصري سلطانم شاهي مصر فلسطينم بلنجي خلقي هاتينم كري بهرامي چوبينم لبدليسي شرف خانم ازم قادية مهاباتي از شیر سریلاتي لزوزان آراراتي سيد خانو علي جانم بيي محمود حفيدم از مريد شيخ سعيدم از كمال بيرو عقيدم از دبرجيد بدر خانم از كي خسروي شفقير از قهدر از او ميرم از خان دمدمي چنگزير نياري شاهي ايرانم گوجان پولاتي درزيمة همي مسكي برازيمة عبدالرحمن شوزيمة نياري تركو رومانم كري فارو ازم صبري ازم خالد بقي جبري از عبدالله نهري بخواس سمكو وإحسانم ازم پیشمرگی بارزاني کوهيمي كردي بجهاني از تيرش بالشانازي لشونواري كريم خانم كرتي كج ديروكا كردا مروف دكاري بيجي مروف هستكي وكو داخويانية كديروكية بيجي نبتدى بحثا قالك خوشك بحث كريه نابي همويان جيانية بله وقتا قوتي يعني أفجي هالبستفان چقاسي دكارا برچعبه ملطي خوروني بكا اف هالبستاتا خوند براستي ويكي نشان ددا ان چاوا يعني هالبست نتاني ام بيجن ناميك لپشت هر هالبستاكي جبلي كو شاهية كامزن يان قادة كامزن يان زمانجي كو زماني كردي ام بيجن زندي هشتي يان زندي هشتنا افيك جتشتي هري سركا اللي وكي دنشي هالبستوانا كي وقت ريش بهالبستين خوين وصا ديروكا كردستاني جمر بحثا ديروكا كردستاني كريا دفي امجي بقشتيجي ام تشتي الدن وقوتي يعني السر ما يفيجي ام بنيرنكا
شوزی کی بوو ناوێک و تێدا دەرباس بوو بله گەلێک ناو دەرباس بوون کە ئەو کینە چکردە دیرۆکا کوردستانێندا کی بوونە چه ژمارە هشتن چژمەرە هشتن چه قەحرەمانی کردنە دیروکا کوردادە بەێ دوێم هەمووی بشۆپینن بله ڕاستی زۆزان وەکتە گوتی سەیدایەتی رێش مە بەحس کرد ناڤەڕۆکە هەلبەستاوی ژگەلک بەشان پێکتێ وەک شین نامەژی تێدایە شین گرێدان ئەوژی لەسەر کەسایەتیان کوردپەروەر وەک ڕەوشەن بەدرخان لەسەر نویساندی لەسەر جەلادەت بەدرخان بخوا لەسەر سەیدایەتی رێژ و گەلک کەسێندن هەروەها وەک مەگوتی هەلبەستێن نەتەوەی مارش و سرودجی شتێکی دنجی هەیە زۆزانەیە سەیدایەتی رێژ دەستانی ویژیانە بێژن بیتیان قەسیدەین درێژ دەر دیوانەکاویدا هەیە بڕاستی وەک سیابان دووخەجێ وەک گەلک تشتێن هەلبەستێندن گەلک درێژن بڕاستی یعنی بەلکی هێنە ژوە 6 ڕوپەل بن جێ خۆ دیوانێ دەدەگرن لێ وەک مەگوت سەیدایەتی رێژ عاشقەکی دلنازیکژی بۆ بڕاستی شخواف تشت نەغەری بەش هەلبەستوانە هەلبەستوان دوێ عاشق ببێ دوێ عاشق بێ دوێ عاشق بێ بەێ ژبەر وێ ئەزێ هەمە بەشێکیش هەلبەستەکە هەلبەستەکاوی یا ئەڤینداریە بخوێنم بناوێ کوشتیە دەستێتەمە و ساتێ دەستبێژە ئاورە چاوێتە جانە وەک بروسک و ئارەشە ئەو کەسێک کوتێکەوی بێگومان بەختێک ڕەشە چایە هەمرینێ بتونڤە قەت خۆناگری ئەو لەبەر ڕەنگە دیوارێ لە بەرلین وێژی بنڤە هەلوەشە وەختێک کاوا سەر لە ئەزدیهاک ئەوەی 100 پارچە کرد بێگومان ئەو ئاورە چاوێتە بوو ئەو دەرفەشە نەینکە ئسکەندەرێ ڕۆمی بخوا چاوێتە بوو کە لەها دارا شکاند خۆلبەر نەگرت ماڕێ ڕەشە بالا خۆدیە وەکتە تەژیانی زمان دیسە ئەڤینداری تەڤلی ئەم بێژن بویێرێن دیرۆکێکردنە بویێرێن سەر ئاستا کوردستانی وەک میناک تێدە بەحسا حتا بەحسا دیوارێ بەرلینێژی دکێ دیوارێ بەرلینێ هەبوو ناوبەرا بەرلین ڕۆژەلات و ڕۆژاوادە ساڵە 1970 هاتە هەلوەشاندن نها پارچەیەک وەک سمبولیک هێلانەتەنێ بەێ عینی وسایە حتا قالا وێژی کردە دبێ دەماک و بەحسا چیایە هەمرینێژی کرد دیسە چیایەکی باشووری کوردستانی لەڤرە حتا وەک سینۆرە دنابەرە ئاخا کوردان و عەرەبان لە عێراقی دەیت بێ چایە هەمرینێ بتونڤە قەت خۆناگری ئەو لەبەر ڕەنگە دیوارێ لە بەرلین وێژی بنڤە هەلوەشە دەبێژێ ڕۆژێکی ئەمێ ویژی هەلوەشین وی دیواری کو دناوبەرە مەدە هاتیەدانین و عەرەبا تورکا فارسادانی کاری وەلێژی بنێ هەلبەت مرۆڤ شخوا ینی ینی چیرۆکاوێت کوردێت مەسەلا نێرینە یان خوێندن هەر مرۆڤێک بە ئەو بچاوێکی جودا لێت نێرێ مهم بە هەر ئاوایی دەبێژە ئاوەڕاتە ئەو قاسی دووژە یان توندە کۆ دیوارێ بەرلینێ چاوە هاتە هەلوەشاندن دێ مرۆڤێ عاشقژی وسا بێتە هەلوەشاندن بەلکی ئەوژی هەنێکژێ وەک سمبۆلیک بمێنێ جارەکە جارە یەک ژێ هەلبەستی و گەلێک باندۆر لە من کردژی هەلبەستێک ji بۆ دایکێ نوویسیە دوێ هەلبەستا خودە بەسا چیرۆکە زارۆکێکێک و چاوە دایکێکی کورد لەبەر لاندکاوی درونێ وی مەزندێکێ چاوە ژێرە دلۆرینێ چاوە بکەت بە هەموو زەحمەتین ژیانەوی مەزندێکێ دشینێ دبستانێ و بشرە دەبێ مرۆڤێکی زاناک و ببێ پێشەنگێک ji بۆ خەڵکی خۆ دیەک هەلبەستێدە بەسا چیرۆکە زارۆکێکی بوی ئاوایی بەلکی ji بەسا خۆ گریە ئەس دixwazim wê hinekê beşek ji wê bixwînim Di nav cerg û dil û can de te ez parastim erê dayê di pey neh meh û neh rojan de te ez anîme dinyayê di çil te ez di parastim ji deng û gotin û peyvê bi zarotî pêre û ava ji ber ser û binê heyvê di vir de dema ku behsa heyvê dike tê di çanda Kurda de berê zarok digotin bi heyvê dikeve ha bi zerikê diket ji bo wê li gorî min vê derê wisa dibêje ji çil te ez di parastim ji deng û gotin û peyvê bi zarotî ji pewr ava ji ber ser û binê heyvê te pir şûştim veşartim ez dipêçandim bi beşkîrê bi wî şîr û berê paqij dimêjandim ji pêsîrê dema ku ez bigiryama ji rengê torî namoşê bi dîrokê bav û bapîra dilûrandim di dergûşê eger ku ez nexweş bûma digeriyat û li dermana di ez herdem diparastim ji bav û berf û barana
لحنبێزێ لەبەر سنگێ لە کوولانێ لە گەلێک جارە لەسەر من تم بترس بوو تو ji تو pişk û ji tamara li ser min herdem tu cara bi ax û nalîn û tew bû şevên ewr û reş û tarî tu bêrazan û bêxew bû ji min herdem di nehrandî li ber landik û hêlanê li ber germa dihavînê li ber serma zivistanê li ser min tim dibarandî dilop û hêstirên çava di datola min da bû tim di her çax û dem û gavan li ber pozê te bû dayê serê min wek şemamokê ji ter hêlma min xweştir bû ji bîna terh û bîhoka dema ku bûme 6 salî erê dayê dilovanê bû xam û defter û çente te ez şandim dibistanê bi delalî bi xwendim dam te ez dam ser riyajînê bi karwanê demê re ez gihandim warê zanînê dem û dewran tu pê rabû ji bîr nakim meho sala divê herkes bizanin ku dibistana mezin mal e nezanî û perîşanî ji îro pê ve êdî bes dema kar û xebatê ye ji bo wî milletê bêkes ger ev jîna minî taze nediber karê welat da bî bela heyvanê şîrê te di min êdî negeryabî tu bawer bî ji min dayê bi can û dil şûrejvanim eger herdem newabim ez bi xwe hovim ne însanim wekî tîrêj dibêje Kurd divê îro hemî wabin bi zanîn û bi xwendin wê xwedanê tac û alabin gelek xweş yani ji dayîkbûnê heta ku êdî ji wû xelkê xwe bikar bê tiştekî bi şanazî bike bibe pêşengek heta wir hatiye هەستێکی ئەو قاسی بەدە و ئەو قاسی پاقش کورتپەروەر ئەڤینا دایکێ ئەنی مرۆڤ نزانێ ئەس باوەرم مرۆڤ شتێکی لێ زێدە نەکرێ چقە زراویە نوێ گوتنە نه هەلبەست بخوا و گوتی خۆشی ڕۆڤەتکە زۆزان وەک مەگوتی شخۆ وڵاتی دایکە سەیدای تیرێژ و کەسێن وها مەبەرێژی گوت ئەو وڵات وەک دایکەکێ دبینن بڕاستی گەلک هەلبەستێن سەیدای تیرێژێن سەر وڵات وەکە هەنەک ژوامە خوێندنجی هەنا یەک کاردنجی ئەمێ بخوێنن ئەوژی بناوێ ئەی وڵات ئەوژی بڕاستی چمکەم هێدی بەر بداویە وێ پۆدکاسی دەرێشتن بڕاستی ئەم پێ نەحسیانژی دەم زوو دچێ بەێ ژبەر زانێ چاوایە زۆزانیانی ئەف بەحرن یانی سەیدای تیرێژ دەریایەکە ئەم بێژن گولیستانەکە ناو گولیستانە هەلبەستا کوردیدە گولەکە لێ بەخچەیەکە بەرفرەها هەروەهایەن دنجی بە مرۆڤ نکارێ پێرە ناگهێ بەحسە هەموو شتێوە هەرتم دمینێ ش کەسێ گۆهدارە ش کەسێ خوینەرە ش کەسێ بخوازێ بشۆپینە دوێ ئەو بخوا هەولاخۆ بدە دنکارێ هەرتشتی بێژش بەر 24 دقەدە تێ چ بێژی و تێ چ نەبێژێ خۆ بەحرەکە ئەو خۆ بەحرەکە تێ چ بێژێ تێش نەبێژێ ji ber wê em ê hêdî bidawî jî bikin helbestawî ey welat em ê herekê beşekî jê bixwînin ew jî helbeste bi rastî gelek barîkî tê de wiha dibêje ey welatim can bi gorî gazina te ji min nebî tu dizanî şev û rojan ez xemxwarê te me rêz û neqşê xameya min navê te şêrîn û xweş her wekî bilbil dinalim ez pesindarê te me گر هەمی کەس عاشقێ مالێ دنێ چاوێن ڕەشن ئەز ئەڤێندارێ چیا و دەشت و زنارێ تەما قەبقەبا دەنگێ ڕباتم کو لەسەر شاخ و چیا تۆتیە کۆهێمەتینم بازێ هەکارێ تەما شیرشیرا تەیر و تلورامە دنێڤ باخ و ڕەزان هەر وەکی شالور دنێڤ دەحل و گولیزارێ تەما ئەس سورا باێ سبامە خمخما ئاو و چەما ئەس دیرۆکێ سەردەvê ملەت و کۆمارێ تەما ئەس دەلالێ دەنگێ قیزامە لە قرش و قورمکە دەنگێ قۆتی ناشڤان هۆرهۆرە جۆتکارێ تەما هەمهەما شێر و پڵنگم دەنگی کوڤی و شەپال قێرینا قاز و قولنگên دەشت و ڕۆبارێ تەمە پەردێ تەمبوڕا شڤانم هەر یەک هاواکی ددی رنگê bilûra me mê ji koka spîndarê te me
خملو خيزا كچو قيزام الگووند سما شاپوك شالم لبجنا جان فيدا كاري تما دنگي ليلاندن او كوفيا سري بوكام از دنگي سازي ججنا نوروزم دا آفداري تما هروكي رنگا غلام كسكو سورو گورو زر رنگي آلاكو لبان شاهو خوينكاري تما وینگها گلیه علیبک خاکینا و پردام از باغ و مرگ و دحل و شقلوا و برواری تما برفاسیپانی خلاتم شیپ و آوا کانیان مادنا زیوی سپیم جوک و جوباری تما پنج و تیریجم دنیوا چرخی گردونی تدا شب چراغ چول و گند و شهر و باجاری تما خیزو بند زندوستا مل گلیه لالشه پیرمرد شهر یزدم از لبر آره تما پیرمرد شهر یزدم از لبر آره تما رنگ هومان اول پرست پوتولات آزرم فلسفه مزدک امانی نقش و نیگاره تما هیم قصر سرچخان سور و بندا آمدم کلها ماردین و دارا هر دو باجاره تما لنگر و ستون پرا بافت لسر دجلما از کاول برجا بلک روشا اوی شاره تما توروان و شاعرم ایرو لنیف خاکا ولات خامکیشم دم بدم از خوش نویسکاره تما دلبویا ایرو لمن وارو جهه درد و خما هم دم جارو پریشان و ستو خواره تما هر دما روجات بی از پشتینادم دجمنا دوج من باور بکا دجمنی نیاره تما گرکوتی ریجم براستی بیرو باوریام اوه تا بمرنه گر نوابم از گناهکاره تما بله گهدارین هجاین و پودکاست آروداوی بی آوایم گهشتن داویا و خلک هر بمینند ناف خیر و خوشیده بمینند ناف خیر و خوشیده ام هیویدارن اف خلکامه بدلی و بی بخاطری و